Ibihe byiza kuri mwe mwese mukomeje gukurikira gahunda za Iwacu Today TV. Tubahaye ikaze mu mwanya w'amakuru dutegurirwa na radiyo Ijwi ry'Amerika. Kora subscribe kugira ngo andi makuru atazagucika. Reka duhuze umurongo na radiyo Ijwi ry'Amerika tuyabagezeho. Ni radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwabonye bucya ni Thomas Kamirindo basuhuza. Ikaze. Perezida wa 47 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yarahiriye imirimo ye mishya atangira banda ye ya kabiri y'umukuru w'igihugu. I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Ati jewe Donald J. Trump ndahiriye ku mugaragaro ko nzakora n'umutima wanjye wose akazi ka Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ko uko nshoboye kose nzabungabunga nzarengera itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Imana ibimfashemo. Aya makuru turayaharira imihango yo guhererekanya ubutegetsi mu mahoro n'ituze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagati ya Perezida ucyuye igihe Joe Biden na Perezida mushya Donald Trump. Perezida wa 47 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yaraye atangiye imirimo ye nyuma yo kurahira imbere y'abagize inteko ishinga amategeko imitwe yombi n'abashyitsi banyuranye. Mu bakomeye harimo abahoze ari abaperezida ba Amerika Bill Clinton n'umugore we, George W. Bush n'umugore we na Barack Obama. Hari kandi na bamwe mu bahoze ari ba vice perezida ba Amerika n'abandi bayobozi bo mu nzego zo hejuru zaba iz'ubutabera n'iza gisirikare. Uyu muhango wo kurahiza perezida mushya wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni wa 60, ariko ejo bwabaye ubwa mbere na mbere mu mateka y'igihugu Perezida Trump atumiye abakuru b'ibihugu by'amahanga. Diane Ninahazwe aratubwira abari bo. Ubushinwa buhanganye na Amerika mu by'ubutunzi bwari buhagarikiwe na vice perezida wabwo Han Zheng. Uko ico gihugu carungitse umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru mu birori vyo kurahiza Donald Trump ntibisanzwe. Abahinga bavuga ko uguhiganwa mu by'ubutunzi hagati y'Ubushinwa na Amerika gushobora kwiyongera ku ntwaro ya Donald Trump. Benshi bagiye kuja muri leta ya Trump akenshi bumvikanye bita Ubushinwa umukeba ateye amakenga. Nka Marco Rubio yagenewe kuzoba umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu yigeze kugira ati Ubushinwa ni mukeba wacu akomeye ateye amakenga kandi tubangabanganywe muri vyinshi. Amerika ntigeze igira umukeba nk'uyu mu mateka yabo. Ikindi, Donald Trump yavuze ko azoduza amatagisi ku bitandukanye biza biva mu Bushinwa. Kwa gatanu w'indwi iheze ariko yakoranye ikiganiro cyo kuri telefone na president w'ico gihugu baganira ku ngingo zitandukanye zirimo ivyayo matagisi, ivy'ubudandaji hamwe n'iyugarwa ry'urubuga rwa societe yo mu Bushinwa TikTok. Mu bucagucagu bw'ejo kuwa mbere y'amara urwo rubuga rwarasubiye gukora inyuma y'aho leta ya Biden yari yarwugaye. Trump yavuze ko ikiganiro yakoranye na mugenzi we wo mu Bushinwa Xi Jinping cari ciza cane. President wa Argentine Javier Milei nawe nyene ari mu bategetsi bitabiriye ibirori vyo kurahiza Donald Trump aha i Washington DC. Uyu yaje imbere mu bategetsi bahuye na Trump inyuma y'intsinzi yiwe yo kwigenekerezo rya 5 z'ukwezi kwa 11 umwaka uheze. Yarishikiye ku muhana wa Trump witwa Mar-a-Lago uri muri leta ya Florida agiye kumukeza, yongera yitabira ibirori vyo kwigina intsinzi yiwe vyabaye kuwa 6. Muri ivyo birori yabonetse ahoberana n'inshuti magara ya Trump yitwa Vivek Ramaswamy azoba ari mu murongozi bw'ikigo gishasha. Perezida wayo bamwe mu bategetsi batumiwe bashitse Washington mu mpera z'indwi iheze. Aba barimwo Meloni umushikiranganje wa mbere w'Ubutaliyano na Santiago Pena wa Paraguay barabashitsi biteka mu birori vyo kuwa 6 vyo kwigina intsinzi ya Trump. Ubusanzwe umuhango wo kwimika Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubera hanze ku nteko ishinga amategeko, ariko ejo wabereye imbere mu nzu kubera ubukonje bukabije cyane. Bwatumye n'abaturage ibihumbi n'ibihumbi rimwe na rimwe ndetse amamiliyoni nabo bari bamenyereye kuza ku rubuga runini cyane ruri imbere y'inteko ishinga amategeko gukurikira umuhango batabasha kubigeraho. Ariko hari bamwe bahanganye n'ubukonje. Edi Rwema yarabikurikiranye.
nk'uko bivuze ubusanzwe tumenyereye ko abantu bateranira muri uru rubuga rwa National Mall hano hanze ya Capitol Hill, ariko kuri ubu ngubu ntabwo ariko byagenze Thomas. nk'uko wabivuze, abategetsi bakomeye ubu ngubu bateraniye mu cyumba cyitwa Rotunda hariya kuri Capitol Hill, ahari ingoro y'inteko ishinga amategeko, ariko banashyizeho n'uburyo bw'abaturage. Abantu kenshi baba bavuye muri za leta zitandukanye baje gukurikirana uyu muhango, babashyiriyeho inzu mberabyombi izwi nka Capital One. iyi ni inzu nko mu Rwanda wagereranya nka Arena, Beka Arena. Ubusanzwe ni inzu iberamo imyidagaduro, ikinirwamo imikino ya basketball ndetse n'imikino yindi yo kuri barafu bita ice hockey. bivuze ko iyo nzu ubusanzwe yakira abantu 20,000, ariko ubwo twagiraga hafi yayo abantu bari buzuye imihanda ku buryo bigoye kumenya niba bose bifuzaga kujya gukurikirana uyu muhango baza kubikora. Nibutsa abakurikijwe ry'Amerika ko nyuma ya hano Donald Trump ari buze kugenda ahure n'abo bantu abagezeho ijambo, kuko benshi avuga ko bigomwe kugira ngo baze bakurikirane uyu muhango. none se ubona bambaye gute nk'abo ngabo baba bari hanze bategereje? Bambaye gute ku buryo imbeho mbese bari guhangana nayo? Umujyi wa Washington abantu bawurimo haba muri za metro aho twagiye tunyura mu mihanda hagati, usanga abantu bose bambaye ingofero z'umutuku ndetse n'izindi zirabura. Benshi banditseho ijambo MAGA. Murabizi ko ari ijambo ryatangijwe na Perezida Donald Trump umaze kurahira. ubu ngubu twamwita ko ari perezida, ntabwo akiri perezida bato, ahubwo ni perezida w'igihugu. Ingofero zanditseho MAGA bishatse kuvuga Make America Great Again. Nibyo rero ubona ku mihanda. Hanyuma ahandi urahasanga inzitiro nyinshi, umutekano urakarijwe, urahasanga abasirikare, abapolisi, imbwa n'ibindi byose bigaragaza ko umutekano ukajijwe cyane hano muri uyu mujyi kugeza magingo aya tuvugana. Ubwo rero urakomeza ubidukurikiranira. Urakoze cyane. Ijambo perezida mushya wa Amerika Donald Trump yaraye avuze akimara kurahira ryakurikiranywe n'abantu batandukanye, haba hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, haba n'ahandi ku isi. Akimara kurivuga, ijwi ry'Amerika ryatumiye umusesenguzi Joseph Sebarenzi utuye mu nkengero z'umujyi wa Washington muri Leta ya Virginia, adusobanurira uko yaryakiriye. Ibyo umuntu yavugamo ngira ngo hari uko agiye gushyiraho amateka menshi n'ibyemezo, cyane cyane icyemezo cyo gufungura umupaka guhuza Amerika n'ibihugu byo mu majyepfo yayo, kugira ngo abimukira badakomeza kuza muri Amerika, ko azahohereza abasirikari, kandi ko abantu bari muri Amerika ku buryo bunyuranije n'amategeko ko bagiye kubashakisha bakabasubiza mu bihugu bavuyemo. Mu bukungu yavugaga ko agiye gushyiraho nyine biriya by'amahoro y'ibintu byinjira muri Amerika n'amatagisi kuri ibyo bintu. Mbega icyo agamije ni ukugira ngo ibintu biva hanze bizajye biza bihenze cyane, noneho bitume haba gucika intege ko byinjira, ahubwo inganda zikora ibintu nk'ibyo ngibyo mu gihugu aba arizo zitera imbere. Ibyo rero akaba aribyo bishobora kubyara ubukungu kuri Amerika. Ariko akandi kantu uyu munsi nk'uko turi kubikurikira, urabona noneho wa muco wo guhererekanya ubutegetsi mu mahoro n'ituze wagarutse. Watunyuramo nanone muri make aho bitandukaniye nuko byagenze mu 2021 mu nteko ishinga amategeko, mu ngoro y'inteko ishinga amategeko bateraniyemo ubu ngubu. Icyo gihe yatewe n'abayoboke bugiye gutegeka igihugu. Biratandukanye cyane rwose. Nk'uko mwabibonye uyu munsi, perezida uvuyeho na perezida ugiyeho bahuriye muri perezidanse, baraganira, barangije bava muri perezidanse bagenda mu modoka imwe bajyaho umuhango wo kurahira wabereye. Perezida uvuyeho Biden aricara arakurikira, na visi perezida uvuyeho aricara ahari. Ukabona ari ibintu byiza binejeje, aribyo byaranze Amerika mu myaka 240 ishize. Ariko ubushize ntabwo perezida Trump yagiye mu muhango wo kwimika umusimbuye, ahubwo icyo gihe hariho amahane. Perezida Trump avuga yuko bamwibye amajwi, nyamara kandi ayo matora avuga ko yibwe yabaye Trump ariwe perezida. Ni ukuvuga ko mu gihe gishize muri manda yashize ntabwo habayeho guhererekanya ubutegetsi
mu mahoro, mu mutuzo, mu munezero nk'uko byabaye mu mateka yose ya Amerika, nk'uko byanabaye uyu munsi. Icyo bigaragaza ni uko ibyabaye mu 2021 wavuga ko ari nka agisida mu mateka ya Amerika, ko rero ibyabaye uyu munsi byongeye kugarura ishema rya Amerika. Ibyo bigatanga n'icyizere y'uko mu gihe kiri imbere ari uko nguko guhererekanya ubutegetsi neza bizakomeza. Honorable Sebarenzi, uvuze ko bishobora ko twabyita nka agisida yabaye, impanuka yabaye muri politiki no mu muco wa politiki bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko rero byakomerekeje igihugu cyane. Byakomerekeje igihugu ku buryo no muri disikuru President Trump yagiye avuga, hari amagambo yagiye akoresha wumva anenga ubutegetsi buvuyeho. Ubundi ntabwo byabagaho. Ubundi kenshi abaperezida iyo barahira bakavuga ijambo, bavuga ijambo ritandukanye n'ijambo bavuze biyamamaza, bavuga ijambo rizana rihuza abantu cyane. Ariko Trump akunda kuvuga uko ibyo atekereza, uko abitekereza. Ngira ngo ijambo ry'uyu munsi ntabwo ryafashije. Mu by'ukuri ngarutse ku cyo wari uvuze ni uko biriya bintu byabaye mu matora yo mu 2020 byasize kubangamirana hagati y'abademokarate n'abarepublican, ku buryo hari icyo cyuho gikomeye. Birasaba rero ko abanyamerika babihagurukira bakareba uburyo bagaruka hamwe, naho undi batagarutse hamwe ngira ngo byazangira ingaruka mbi ku bihe biri imbere byo muri Amerika. Joseph Sebarenzi, turagushimiye. Mu ijambo rye kandi Perezida Donald Trump yongeye gushimangira ibyo yasezeranyije abanyamerika igihe yiyamamazaga. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yavuganye na Leopold Ndayisabye, rwiyemezamirimo utuye muri leta ya Maine, akaba akurikiranira hafi politiki ya Amerika. Abanza kumubaza uko yakiriye ijambo rya Perezida Trump n'igishya abona ubutegetsi bwe buzazana. Ishyaka aturukamo ry'aba Republicans diriganje mu mitwe yombi ya Sena n'umutwe wa House of Representatives. Nubwo tuzi ko haba harimo bamwe baba barimo bashobora gutora ku rundi ruhande, ariko kugeza ubu ngubu nuko bihagaze. Ubu rero bivuga ko Trump aba afite amahirwe menshi yo kugira ngo amategeko amwe yagenda ashyiraho yatorwa ku buryo bworoshye. Icyo ni cyaba ari gishyashya. Tusubiye ku byo warubajije, ikibazo warubajije kirebana n'ibyo yiyamamaza, ibyo yashyiragaho yavugaga cyane ibishyashya ibyo twabona uyu munsi ni imbaraga afite kuri iyi myaka ye ya nyuma, kandi ntitwakwibagiza ko nta kindi kintu azabarengera kubera ko iyi niyo myaka ye ine ya nyuma. Turavugana uri muri leta ya Maine, imwe mu zizwiho kwakira abimukira. Urabona amahindura ya Trump ari buze kugira izihe ngaruka ku bimukira baza bagana muri iyo leta gushaka uburyo bwo gutangira ubuzima bushyashya? Yego, ntabwo biba byoroshye cyane kubera ko Trump leta tubamo hano ni leta iyoborwa n'umudemokrate. Janet Mills n'umudemokrate. Urumva ko ni leta twavuga ko ni leta iri inshuti y'abimukira. Rero byatumaga ko abimukira benshi bakunze kuza hano kubera ko babona ubufasha kuva ku munsi wa mbere bakigera hano. Rero ubwo bufasha rero nk'uko amaleta akora, leta zikorana na federal government. Ubwo rero icyambere na mbere Trump azwiho ni uguhita ahagarika bije, ahagarika ubufasha bwose navuga leta ye ishobora guha leta ya Maine. Ni ukuvuga ko icyo gihe leta ya Maine isigarana amafaranga yayo ku giti cyayo n'amafaranga y'imijyi itandukanye kwifasha kugira ngo ifashe abo babimukira. Aho ngaho niyo biba bigoranye kubera ko ubufasha bwose baba bategereje buturuka ku rwego rwo hejuru muri leta ya federal government barabikata, bigatuma rero nabo ubushobozi bwabo bwo kugira ngo bafashe abantu baba baje abimukira babaje muri leta ya Maine bigorana cyane kugira ngo babasha kubaha ibyangombwa byose baba bakeneye. Turavugana uri rwiyemezamirimo, nubwo bwose utari umunyenganda ariko urikorera ku giti cyawe. Aya masezerano iyo kuzahura ubukungu bwa Amerika, yo guteza imbere ba rwiyemezamirimo bari hano muri Amerika, hari icyo ubona, inkuru nziza ubona kuzaniye? Navuga ko Trump arazwiho cyane yaje arukuna aza agakata akagabanya imisoro, bijya bifasha kenshi bifasha abarwiyemezamirimo cyane bariya banini
birabafasha iyo yagabanije imisoro yabo, ariko ikibazo kijyanye n'imirimo no kuhanga imirimo hari igihe bigorana cyane kubera kusanga abimukira bafitiye leta zunze ubumwe za Amerika runini cyane ku mirimo itandukanye, kubera ku mirimo myinshi cyane cyane yindi ikorerwa hasi ikorwa n'abimukira. Mu gihe rero hari ihungabana ryo gusubiza cyangwa kudekora deportation bimukana abimukira, hari ibintu bigabanya rero bituma imirimo runaka nimwe yakorwaga idakorwa neza bikazamura ibiciro. Twebwe rero nk'abarwiyemeza mirimo natwe tuba dukora dufite nabi imirimo dukora itandukanye, hari buri gihe tuba twiteguye yuko hari ibintu bishyashya bishobora kuza bikaba byagira ingaruka ku bintu dukora, kubera ko ibya Trump buriya nta muntu n'umwe ushobora kuva wavuga ko ari ibintu babi yakwizera. Dusoreze ku kijyanye n'ububanyi n'amahanga, yasezeranyije ko azarangiza intambara hirya no hino ku isi. Akarere k'ibiyaga bigari dukomokamo kakwizera iki ku mahoro Trump yasezeranije abandi? Navuga ko leta ya Trump yakunze kugaragara kutita cyane kuri mugabane wa Afurika, ntabwo witayeho cyane nuko we politiki yari imeze, ariko ubu ngubu ugiye kureba muri guverinoma ye abo yagiye ashyiramo, urabona ko muri iyi minsi arimo arakorana cyane na Elon Musk, agakorana na Department of State yayihaye Rubio. Bariya n'abantu bazi ibintu bya Afurika cyane, twemera cyangwa se twizera yuko bazagira uruhare kugira ngo bamugire inama cyangwa basabe leta ya Trump kuba yagira ikikora ku byerekeranye n'amahoro mu karere k'iwacu. Ariko ikintu ureba n'ubungubu itorwa rya Trump usibye no mu karere k'iwacu nasimbukaho gatoya, bavuga ko n'Uburayi bibatari inkuru nziza. Murabizi ko Donald Trump ubushize yari yaje akata budget yose yashajyaga afasha muri abo bafatanya mu Burayi bumwe Burayi kugira ngo bafatanye mu bwirinzi bya NATO. Yari yarakase amafaranga yose, amafaranga batangaga avuga ngo bose bazajya batanga amafaranga amwe, kubera ko Amerika niyo yatanga menshi. Ubona ko we cyane cyane ibintu byo gufatanya cyane atabyitaho kubera ko atekereza nk'umucuruzi, ariko bo ubungubu kubera ko abafitanye umubano wihariye n'Uburusiya hamwe na Israel hari icyo azabikoraho. Ariko muri Afurika biragoye kubera ko ni imyaka 4 birihuta cyane, abafite ibintu byinshi agomba gukoraho. Icyo nizera ko bazagira icyo bakora bahereye ku byo uyu munsi wabonaga leta ya Biden hari aho yageraga, ariko wasangaga ko muri iyi myaka yose nta mahoro yagaragaraga. Ariko nk'abantu bumva ko amahoro buriya yagombye gukeshwa ibihugu byacu byo muri Afurika byonyine, bakumvikana bakahagarika iyo mirwano. Bwana Leopold Ndayisabye, rwiyemezamirimo ukora muri leta ya Maine, ukaba unakurikiranira hafi politiki ya Amerika, ndagushimiye cyane uyu mwanya uhaye radiyo Ijwi rya Amerika. Njye ngushimiye Geoffrey Mutagoma, murakoze. Mu migambi President Trump yatangaje harimo kwirukana abimukira badafite ibyangombwa bibaho uburenganzira bwemewe n'amategeko bwo kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Emmanuel Mfayokurera utuye mu mujyi wa Allentown muri Leta ya Pennsylvania muri Amerika, na Eric Nsengimana uyobora ikigo AJAP uri i Bujumbura mu Burundi. Bombi bakurikiranira hafi politiki yo muri Amerika. Mfayokurera aratangira avuga kuri manda ya kabiri ya Perezida Trump. Ndababwire yuko ubona Perezida Donald Trump yagarutse ku butegetsi yatowe n'abanyagihugu ari ibintu byumvikana, naho bamwagiriza ibyaha yari yarakoze, aho kumupfunga baramutoye abanyamerika. Cyo gituma umuntu atowe ni kubahiriza amateka n'amategeko ya demokarasi, yitorewe n'abanyagihugu, aba mubi aba mwiza yitorewe n'abanyagihugu. Ko abanyagihugu bazivugije niko abategetsi bazitanga. Iyi migambi ariko arashikiriza ko ariko nogomba ndamuhe nakanya Eric Nsengimana nawe nyene atubwire ukuntu abona uyo munyapolitike President Donald Trump agarutse ku butegetsi naho hari intambamyi zitari nke. Tubona uyu mutegetsi agarutse ku butegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, novuga ko ari umunyapolitike adasanzwe, kandi murabona ko afise imigambi myinshi cyane rwose yasize imbere azokora, akaba abanyamerika bayishimye ko yoyishira mu ngiro. Ni ukuvuga bamaze kwishima bakayimutorera, si wazoyishira mu ngiro wewe nuko yayisize mu imbere, hanyuma abanyamerika bo nyene
bazoba bari mu nzego zitandukanye akaba aribo biteguriye kuzozishira mu ngiro. Ico rero ni ikintu gikomeye cyane rwose kubera ko ari volonté y'abanyagihugu. Tukivuga nyene ku migambi ikomeye yatangaje kuva ejo eka n'uyu munsi ariko arasubira kwitangaza imigambi agiye gushira imbere, agiye gufata ingingo zikomeye zifatwa n'umukuru w'igihugu, agiye gufata kuva zirimwo kwirukana abimukira bose bari ku butaka bwa Amerika biciye mu nzira zitemewe n'amategeko. Mu nshingantahe Emmanuel Mfayokurera, iyo n'ingingo izohava yoroha aho bukera? Yemwe reka turabe ivyo bintu ko bizoshoboka, uko biramutse bishobotse mu bwahazo ca urudubi. Abo bantu nibo bakora ibikorwa abanyamerika badashaka gukora, nibo bubaka amabarabara, nibo bubaka, urabona iyi mbeho ihari, nibo kuko bategerezwa kuja kurondera amafaranga batunga, nibo bakora ibikorwa bimwe bimwe abanyamerika badashaka gukora. None yobirukana Amerika izosigara gute? Jewe ikintu kimwe mugabo ntari ishigikiye no kureka abantu bakinjira uwinjira mu rugo rwiwe. Nta gihugu na kimwe ku isi ivyo bintu biba, nta gihugu na kimwe ico birekura. Urabona hinjira abantu ku munsi abantu bashika 10,000 ku munsi, abantu 5,000 ngo ku munsi binjira nta visa, basimvye urubibe. Ivyo bintu ntivyari vyiza. Tugarutse kuri mwebwe Eric Nsengimana, iyo ngingo yo kwirukana abimukira barugwa mu mamiliyoni batagira impapuro zemewe n'amategeko ya Amerika, mubibona gute mwebwe? Ingingo yo kumwirukana nta nubwo igoye na bukebuke kubera ko mwamaze kuvuga ko batemewe n'amategeko kandi aho babaye barazwi. Hanyuma ni ingingo yoroshe cyane rwose kubera ko baca bategeka ababatwara amadistrict, abatwara amakomine, ba guverineri n'igipolisi cyo ngaho, hanyuma bagatekanya uburyo bw'ingene bashobora kubasubiza iyo baje bava. No kuvuga ni ikintu coroshe. Nshingantahe Emmanuel Mfayokurera, imigambi Perezida Donald Trump yishinze mu ngingo zifatwa n'umukuru w'igihugu harimo kandi gukora ibishobotse byose kugira ngo Amerika isubire kuba Amerika y'ubutunzi bukomeye, Amerika aho umunyamerika wese yumva ko agarukanye agateka kiwe. Yaravuze nuko azogabanya ingwano ziri hirya no hino ku isi. Iyo migambi mubona azoishobora? Bimwe azobishobora, ibindi ntazobishobora. Ivyo guhagarika ingwano iyo bakoze. Eric Nsengimana, mwihweje imigambi komakomeye yashikirije harimwo no kuduza amatagisi ku bidandazwa vyo hanze, harimwo no kohereza ubuzima bw'abanyamerika. Urafise kizero ko iyo migambi yose azoshobora kuyirangura? Imigambi yose umuntu ntashobora kuyirangura, aragira planification hanyuma agakora ibishoboka mu kiringo ciwe. Ivyo adakoze akabihereza uwazobasubiriye ashobora kwemera kubibandanizako canke akabihindura. Barakoze Eric Nsengimana na Emmanuel Mfayokurera kuri mikro ya mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Perezida Trump agarukanye muri Maison Blanche n'umufasha we Melania Trump. Uyu mutegarugori ni muntu ki? Ijwi rya Amerika yabateguriye inkuru irambuye, tubaza Temistocle Mutijima. Ababyeyi be bamwise Melania Nafs, ubisi yose muzi nka Melania Trump, umugore wa Perezida wa Amerika Donald Trump. Yavutse ku itariki ya 26 z'ukwa kane ku 1970 i Novo Mesto ho mu gihugu cya Slovenia mu cyahoze ari Yugoslavia. Mwibyiruka rye sumubyara yacuruzaga imodoka naho nyina agakora mu ruganda rw'imyenda. Icyakora Miliana Girankic wahoze ari inshuti yo ku ishuri ya Nafs yibuka ko yarashishikajwe cyane n'ibijyanye no gukora imideri. Yanakundaga guhanga imideri, yajyaga akora imyenda mishya yifashishije iyashaje. Nafs yasubitse amasomo ye ya kaminuza mu bijyanye no guhanga imideri, hanyuma ku mazina ya Melania Nos akurikirana umwuga wo kwerekana imideri mu Burayi. Mu myaka ya za 90 iterambere rye ryamugejeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi nibyo Profeseri Catherine Gerson, umwarimu w'amateka kuri kaminuza ya Ohio, agarukaho. Hari ku ikoranabuhanga rya Skype. Nk'umunyamideri akaba n'umuntu watumirwaga kenshi mu birori byo ku rwego rwo hejuru muri New York, numva ko ubwo aribwo buryo yahuyemo na Trump. Nose yahindutse Melania Trump ku itariki ya 22 y'ukwa mbere kwa 2005, ndetse nyuma y'umwaka umwe yibaruka umwana we wa mbere ari nawe muhungu we rukumbi Baron Trump. Muri uwo mwaka kandi ni nabwo yahindutse umwenegihugu wa Amerika. Ubuzima bwa Melania Trump bwahise buhindura icyerekezo mu 2016 ubwo umugabo we yiyamamarizaga kuba perezida wa Amerika ahagarariye ishyaka ry'abarepublikani ndetse akajya amuherekeza mu bikorwa byo kwiyamamaza.
Ni byiza cyane kuba ndi kumwe namwe aho uyu munsi hamwe n'umugabo wanjye. Nterwa ishema cyane nawe. Donald Trump yarahiye nka perezida wa 45 wa Amerika mu kwa mbere kwa 2017. Nk'umugore wa perezida, Melania Trump yakoreye ingendo hirya no hino ku isi ndetse atangiza imishinga nk'ubukangurambaga bwa Be Best bwibandaga ku mibereho myiza y'abana, umutekano wo kuri murandasi no kurwanya ikoreshwa ry'ikiyobyabwenge rya opioid. Uwitwa Catherine Gerson asanga ataramenyekanye cyane ugereranyije na benshi mu bagore b'aba perezida, ariko agakunda kunengwa cyane mu bitangazamakuru. Hamwe yagiye anengwa ku mahitamo mu myambarire, ku cyemezo cye cyo kudahita yimukira mu ngoro ya perezida wa Amerika White House, ukuba ubukangurambaga bwe bwa Be Best butarabaye umwe mu mishinga ifitiye akamaro rubanda yageze ku ntego mu yakozwe n'abagore b'abakuru b'ibihugu. Nyuma y'aho aviriye muri perezidansi ya Amerika White House, Melania Trump yahise azimira mu maso ya rubanda. Yongeye gutangira kugaragara gake ajya gushyigikira umugabo we mu bikorwa byo kongera kwiyamamariza ubuperezida mu 2024 no mu kumenyekanisha igitabo kigaruka ku buzima bwe. Kwandika iki gitabo byambereye urugendo rw'umwihariko no kongera kuzirikana ku mateka yanjye byimbitse. Austin Smith w'i Wisconsin mu 2016 yatoye Donald Trump. Aradusangiza ibyo yiteze ku igaruka rya Melania Trump muri White House. Nakwifuje ko wenda yatangiza imishinga mike yerekeranye n'inyamaswa. Kimwe mu bintu nkunda cyane ni itangwa ry'ifunguro rya saa sita ku mashuri. Jocelyn Kaur utora wo mu ishyaka ry'abademokrate yifuza ko Melania Trump yagaragara nk'umugore wa perezida uzana impinduka. Gusohoka no kuganira n'abaturage bo mu mijyi, kuzenguruka hirya no hino mu gihugu ndetse no kwimenyekanisha atari mu ishusho y'umuntu uri inyuma ya perezida, ahubwo nk'umugore ufite ububasha runaka. Icyakora umusesenguzi Catherine Gerson watekereza ko muri manda ye ya kabiri nk'umugore wa perezida, Melania Trump igihe kinini ashobora n'ubundi kuzakomeza kwihunza ibikorwa bimuhuza cyane na rubanda. Nshuti bamwanye muduteze amatwi, aha niho aya makuru ahumurije.